Kastalatibiyag! Oh, anya nga ilyang? Napan kay balay ni Kumarim Amareng? Kunada ngay patpatarimaan da jay balay na. San mag? Ha? Saan nga rod apod no nga iparenovate na balay da? Saan, Maray? Siyak amis mo tinapan. Kagap-gapok lang ije balay da. Kahit? Ay na, Maray. Sa anak anagbayag ije balay da. Pimanaw kadagos. Abay ngay? Kagat isbo ti pusa. Ha? Agkaywara ti pusa kas kadaaso ije balay da. Aya! Ay na. Kasla masaysay up ko. Ay nawon, Maray. Mapan ka ngamin ije balay da tapno mamati ka. Saanan? Nambarak ko maamapan ijay. Day tamot ti kunak. Ay na, Maray. Nalaing-laeng agpasikat day di ako marita. Correct! Nalaing-laeng asumao. Correct! Para magkunampay Isungan yaman nga ibagana. Oh, jakon patpat yan apulo. Hoy! Ponsyano! Anya ti araramidam? Nakatugaw. Apay. Pimanawak dito balay itay alas 6. Anya ti oras itan? Alas 10. Adda ka pala dito balay? Okay, sika. Agasam ti kinapaot ti panakichismis mo ngay, Mike. Saan kami pa anangan kadagiti anak mo, biring? Ha? Anya kumangay ti ilutok? Kat saan kamat anapan nagtrabaho? Na, pinagsardeng da kami nga ron iti pagararamidan mi abalay. Tawang kwartada. Dinagbiro ka kumay ti sa balay? Kaskari na nga ron, Mike. Ano kasta? Matay tayon iti bisin. Apay, awan kwartam dita. Awan. Huh. Oh, kita am daytoy bulsa ti duster ko. Awan apulos ti linaon na. Oh, Anya dita igamaw. tuyo. Ha? Inutang ko di tatirsena. Ay, kayong kailuton, Awanan ti paglutuan. Naibos ti linaon ti LPG. Ay, unay matan. Pati bagas, naibos. Isungarod ako na amatay tayon iti bisin. Ay, una yan ti kastoy abiyag. Kastala ti biyag aba kay. Awan nga ron ti trabaho. Tanarigat mati agbiro. Anya kastala ti biyag. Agtrabaho ka, tapno saan tayong agbisin? Agtinulong tang agtrabaho. Tapno saan tayong agbisin. Kasta ti rumbang ngay bagam. Oh, Maring. Addan di order mo apabanglo. Sige, umunag ka nga rodan. Ina, napuno man ang dayto'y bag ko iti lakok, sika. Agtugaw ka pa Ina, talaga nga agtugawa. Tada ibagakin ka. Anya man ang daytan? Ay na, pirtirjenda ka, dakiti ka arubam. Anya man ang tibagbagada? Ay na. Pudnumat ngamin. Agat isbuti pusa daytoy balayo. Issue man daytan? Ay, saan abale? Taadalakok nga air freshener. Kabaalan na nga ikatan daytoy. Madi nga angot dito'y balayo. Kayat mo lang ti makalako. Ay na, alaan mo daytoy cherry flavor. Buy one, take one. Alaan mo. Hulugan. No, apay mo't nga may nakasapulan pa yung makadanon day tamot Naamuan ti amin at taon Pudnumat ngamin. Isu nga usaram daytoy air freshener, tapno saan da nga uyawan daytoy balayo. Hay, jakla ko mapinapaunagan dito'y balay ni Mari Ilyang. Subramat dayjay. Amin ang makita na, iwaras na kadagiti ka arnuba na. Nag-shower ka man lakay. Namapay abangon ka abangon. Diyak nga ron makaturog bakit? Anya aya ti pampanunutam. Awan ti pampanunutek. Diyay madi nga angot. No apay asa anak makaturog. Ha? Angot yan niya. Isbuti pusa. Idi pa'y ama ang angot ko. Di matla maikatan. Aguray ka. Inakalaan tay spray nga inutang ko kani bakla. Epektive matlang day tabakot. Atoy, padasan taman nga i-spray. Ni. Saan mong ipatunong kanya ka?
Unay kamatan. Tapno nga rod awanan ti maangot mo anabangsit. Sapay ko mga rod ta makaturog ako. Mapana ko nagtrabaho, bakit? Nakaluto akong lakay. Mangan ka pa'y Saan nun? Ijay ton kantin. Sapay special tik day ti linutok. Lining tanga itlog. Special team day ta? Umay kakit din. Itimplaan ka pa iti kapin. Kayat mo ti barako a kape? Saan nun? Awan ganas ko amangan. Aguray ka man. At dan samot nga minan babaem iso kastakan. Oh, babaya sa sawam. Dandani din na kayat akay day ti rabi eh. Oray no nagdigo sa. Ita, di mo manan kayat akanan ti linuto. Awan nga rod ganas ko amangan dito'y balay. Apay nga rod nga awan ganas mo. Gapo kanya. Ibaga man langan. Awan ganas ko, tajay maang-angot ko nga isbuti pusa. Nagsakit ti agong ko. Ang dapay aya. Aguray ka, tamapan ko manan alaan tay air freshener. Ay, saanan bakit? Nay, apay nga eh. Awan matlat ta. Naangot lata. Napigpig sa jay madi nga angot ngam jay ibagbagam nga air freshener. Anya? Madi talaga ti angot dito'y balay bakal. Oy, nasaya ta nakita ka dito'y palengke. Ay na, umayak agala itilako. Tanaibos jay air freshener ko. Ay, adu talaga tinababangsit ti babalay na itapanawan. Mabalin ti agreklamo. Agreklamo ka? Anya ti reklamo? Jay ginatang ko kun ka Wait lang. Ginatang? Oops, correction. Inutang ko na. Go. Ireklamo, jay inutang ko nga air freshener. Ha? Ay, si kaman pailaan ti agreklamo? Kat nung nagadot ti gimatang kanya? Saan mo tang maikat jay madi nga angot ti balay? As in? One. Namin ano akon ang nag-spray. Nung adalat tamadi nga angot na. Puros adi na ikatan? Pulos nga rod. Isupay kiti na sana makaturturog nila kay ko. Ay, sus! Di na pa yan kaya't timangan idibalay ni. Huh? Ay, delikado no kasta, maring. Isubli ko na. Ay na? Cherot ka mat? No return, no exchange. Sayang mo't ano, Jack mausar. Aguray ka? Mangalak iti produkto para iti dahit aparikot mo. Ha? Sa bali manan a produkto? I-deliver ko ije balayo inton bigat. Anya nga dayta? Hulugan manan. Adakin kaan o i-cash mo? Hulugan manan. Ang sigurado dayto yan. 101% nga epektibo. Nagpantakamutan ang nakapanuno. Ha? Ay na, kastuyak si ka. No pagkwartaan, kasla akla computer. May sala ang aklik mo. Ay, adan sungbat na adagos. Lakay, apay, awan planom, bumangon dita. Kit, ito pa yung mata nakaringak. Ay na, bumangon ka ditan Nagpampanuno to ang road. Anya ti pampanunutam? Pampanunutag, no sa day no ti pagtrabaho ak. Nagado dita, ano kayat mo? Ay, skill ti kayat ko. Awan ti skill mo. Adamo ta. Aglansa, agragaday, agmartilyaw. Saan kat nga skill dagitan? Dagitalaan. Agkiwar iti darat, Oh. agbunag iti darat. Daytalaan. Nagadon dagiti bagak. Ay kat bumangon ka nga ditan Tamapan ka agbirok iti trabaho. Di naman dagdagan. Ay na, punsyano aya. Matay tayon iti bisain. Awanan ti kanon tayaw. No saan ka nga agaliptak, awanan ti mapasamak kada tayaw. Ay na, itay ka pa yung inururay. Ay na, na-traffic ak ngamin si ka. Anyang idagita awit mo. Para kin ka amin dagitoy. Solusyon iti problema. Dayta map?
Daytoy pay brush kan sabon. Na, kunak man no. Suro ka no kasano ang maikat dayta madi nga angot. Babaan ka dagitoy a produkto. Anya? Malaw may ka, rugyantan. Ay sus, aglinis tamot gayam. Oh, apay? Ipalubos mo aya, maperdi ti relasyon yung agasawa? Gapula ang iti angot ti isbuti pusa? So nga umay kan, aglinis ta. Ay na, ay! Nagsakitan ti sikat ko ang naglinis, dito'y balayo. Ay! Mabainak unayin kan ka. Ay! Rumbang laang Isu nga ikash mo, dagito inalak a pinaglinis ta. Uray bay amon, di banog ko. Manungay mo't dagita. Daytoy map, 5 gasot. Ha? Nagninamot daytan amap? Oy. Magic daytoy maring. Ikatan na dagiti angot. Kan malas iti unag tibalay. In map away nan. Kan daytoy ngay brush kan sabon? 1.5 lat ta aminan. Ha? Ay, jay ngay banog ko ang nagkuskos dito'y dataryo. Kinirkirak amin adi mangan ano. Ay, kurang pa'y aje 1.5 abayad mo. Ay, sabagay. Nabanglon day ti balay mi. Nalinis na nakitaan. Ha? At naman nandiyan pusa. Ay na di walay siyo. Taapay! Inakman pang uran deta atarakan mo. Ay, saan mong aramidan? Tarakan mi dayta! Ay na, kasanumat ngamin. Perwisyo day ti biyagyo. Apay ang masapol nga ilak mo day tari daw bakit? Tapno saan basta-basta ti sumrag. Agpigad ka, sakbaya sumrag ka. Taapay? Naglinisak nga rod dito'y balay. Awanan jay madi ang angot ko Talaga Ingkar-karigatak ti naglinis. Tapno saan nakasinaan. Nangalalam ti kasta panunot mo bakit? Wan gayam bakit? Nakaluto kan? Saan pa'y nga rod? Kaya't kunti mangan dito'y balay ita bakit? Nabanuga ka naglinis. Sikan ati agluto. Sige bakit? Siya kon agluto. Pare, Ne, sige mayat paray. mayat ta nagkita ta. Papanam? Ay, inak man nagbirok iti trabaho. Apay, nalpasan di aramidan yung abalay di tabalasew. Ay, pasardeng da. Tawan pa ko no pundo da. Anya? Kaano pa yung pasardeng da? Hindi pa na panalawas Sungawan trabaho kita paray. Husto-husto pare. Agbirbiro kak iti karpenteraw. Ay, kitsa ko na. Anya ti paaramid mo. Jay balay may. Iparenovate ko man. Ay, siya kon paray. Makaamukan nga mangayab iti kadwam pare. Uy, makamuha ko. Ay, kano nga irugay? Mabalinan nga erugiyo inton bigat. Ay, sige. Agayabak iti kadwak paray. Kuna na amapan agbirog iti trabaho na. Ang aging gayta. Awan pa'y lang. Ay namaray, amangan mo't no adda na birukan nan. Ay, sapay kumaa, mare. Tanay, talaga nga awanan ti kwartame. Agbirbiro kak nga rod iti pagutangan, maray. Oray siyak mo. Ay, maray, kita day ta sumungad. Ay, sus. Agsingir manin dayta. Sigurado. Ay, no. Hoy, bayadan yun dagiti utang iyo pabanglo. Lipstick, kan pulbos. Ay, kwa, pasak pa'y lang ha. Ay, Ha? oray siyak ngat Ay. Saan ang mabalin ti pas? Ay, namin adun aday tapas, pas. Ay, agbayad kayon. Awan nga rod kwartame. Agbirbiro kami iti pagutangan. Eh, amang ano adam mo? Ay, ada Asino? Ibagamitin ni Maring. Ha? Ni Mari Mareng. Diyan na bangsit ti balay na. Oops, excuse me. Saan itan? In kayo umutang ijay balayda, tapno mapanak na kanyo, tidakal ang nagbaliwan ti balayda. Bakit? Oh, adapt ti kusina. Bakit? Adan trabaho. Sa dinaw? Tarimaan ni balay da kumari maring. Ipataray maandan? Wen, bakit?
Di na ako nungungtaan. Kaya hindi na kadakadalan tadang trabaho. Kaya hindi mo matan per dyan ni Mari Mareng. Tanay, ang trabaho akadakwada. Kat numapanak ko maumutang iti kwarta kan kuana. Ay na, kaya no nagsasayat na gidya at tao. Nagsisingput da. San akas kan ka nalaing ka mang perde. Ay, Kaya dahito man tilaglagi pa mapagsasao bakit? Ornusem ti biyag mo. Ket di ka mang perde iti biyag ti sabali a tao. ay, wala kay. Laglagi po kunday ta. Kat si kamat, masapol nga agbalin ka a responsable nga ama kun asawa. Ngaawan ti trabaho, agbiro kalata, taado mo ti mabalin a pagtrabahuan. Ditan gagayan tinaggibusan ti pakasaritaan tayo. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ornusem ti biyag mo, ket di ka mang perdi iti biyag ti sabali a tao. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Stephen, ikakanoalaan jay package ni Anthem. Pangalaak nanang. Kay jay ili ah. Siyak ti umuna mang lukat iti dayjay ah. Wan, ngamnas kan awarasam amin akakasinsin maw. Mung kadaydan nagyun. Amok mait asaan ko ako ko amin ti karga dayjay a package. Ay na pare, nagdakkel matan day ta package nga inkargam di ta tricycle maw. Sigurado nga adumanan ti para kang kaditan. Oray sana para kanyak. Alaak. Oh, apay ngay? Kastala ti biyag ah. Siyak nga ron ti umuna amang lukat iti package. Di alaak, oray saan ko ako kwa. Kasta ka day? Wine. Ay, intun bigat pare. Makitam to. Suot kun to dagiti imported abadaw kun sapatos. Kuwak na ito at t-shirt na na. Nanay, di mo alaan amin ah. Mangibati kamot ah, iti para ka dagiti kakasinsin maw. Apay nga ibagayo pa lang amin nga dasimang put a package ni Antay. Maamwad damot laeng ah, taibaga ni Anthem. Uy, dahito pa may isa. Uy, nagmayat ah. Bagay ko dahito ah. Na, bagay mo mutla amin nun. Ken dahito sapatos na na. Kukwak dahito eh. Naga daw ti sapatos mo. Di mo mutla us-usaran. Oh, kita man nanang. Umana talaga kanyak. Ay, sus. Uy, na nagmayat. Iso ako kwakaw. San Mariaw. Nay, si kamat gaya, minsan ni Stephen. Ah, Anya day taawit mo anak kasupot. package show. Impatulod ni Antay. Kasta ka di. Anya day ta insan. Kita ma. Nay, Ah, sabon kan pagbras. itid mo kanina nang mo insan. Kita mo dito yung sapatos kan t-shirt ka. Nay, nagmayatan day ta sapatos mo, insan? Wala. Impawit niyan tila ito eh. Si kalaang timpawitan na. E dinto ta nabayag nga agkidkidawak iti sapatos. Sumarunokan to siguro mo na pawitan na insan. Ay, kita man kay din bagay ko ti t-shirt ka. Ha? Impawit na pa'y day ta, insan? Ay, wala. Para kan ka? Win. Sige mapanakon. Indagas ko lati para kada kayaw. Wow! Baro day ta sapatos mo ah. Kuha na, baraw. Nanggatangan pare. Naggapo iji abroad da ito. Important ko naman. Oo, imbag man. Kasta lati biyaga pare. Sikan, at daan tina iji abroad. Ilakom langan kanyak day ta sapatos mo. Noy, nangina da ito. Yan, di mo kabailan ti presyo na. Ay, Stephen. Nila ti sumunga daw. Ay, eksakto. Suot ko ti important na sapatos ko. Umaydan sa aglugan. Aglisi ka dito. Apay paglisin nak. Kutsak ti nakapila. Siyak pala, aglisi ka na. Oops! Agiduron ka pa'y mat. Aglugan kami, ma. Ay, dito'y tricycle ko ti paglugana, milyon nila. O, anya, kaya't mo taglugan dito'y? Naglastog day ta tricycle driver. Ay na, awan sa balin na pagluganan. Oh, dito'y tricycle ko ti pagluganan nyo. Yun nila. Kaya't mo kading aglugan iti karag-karag at tricycle. Ganun may isa, siyak ti nakapila. Iso dito'y kayon. O, anya, aglugan kan?
Sige man lang. Anya ti bagakan ka ni Stephen? Numabalin ka no ti agaram. Kun kat. Crush na ka talaga day dya tao. Kat, anyamot nga iti sungbat mo. Kunak nga agaram lata. Kayat mo man. Sabagay. Guwapo ka na porma. Kita man di sapatos na. Nangina day jay. Kan jay t-shirt na. Branded. No para kanya, tipod no akin nataar kat adda iti kaunggan. Husto ka. Anwam tikas ka ni Stephen anak pipintas dagiti bado na. Nulastog mat. Di uray awan. Nagwapo ka ni Stephen. Kas kala artista ko naman. Nay. Apay, anyat mapaspasamak kang ka, Stephen. Agrekos-rekos ka ba't tandita sangwanan ti Sarmay? Awana nang. Purma, kala purma. Adang ron ar-armak mo it. Na, agaram kan, katawan pa'y trabahaw. Nya nga awang ka, ag-tricycle mat. Ay kat, umanay nga ron dayta. Kan saan mo mat a tricycle? Tricycle mat ti barkadam? Di mo latultuladan di kasinsin mo, ani Mariaw. Ha? Ni Mario di agsuksukat. Pitak-pitak lang ta nagitisa ka na. Naa, uyawam di kasinsin mo. Kat dayta sapatos kan t-shirt nga impawit ni antim para kang kuana kay nalam mo tamay. Di ipagbaga. Ay, uray no kas ang ni Mariaw, tanalay ngagtrabaho. Nagagat ngagbangkag. Iso akas jay kamot kumaa, Stephen! Papa na minsan? Ijay man ili, insan. Mapanak man gumatang iti abono dagiti mulak anatang. Anya kan minsan? Ha? Apa, insan? Agpaili ka? Nakachinilas ka? Kastala ti biyag, insan. Awan nga rod sapatos, di agchinilas. Naging pispayan day ta chinilas mo na eh. Gumatang akto, ijay ili, insan. Kinaguri ka man. Ingato man na kita ima. Apay ay, insan. Basta ingato minsan. Na. Oh, nakangato, insan. Hindi mo na yan. Nay. Ay na. Apay ang nagkatawa ka nga, insan. Ay sus, abot mo di kilikili ti bado minsan. Ha? Kababain. Nay. Aywan. Nay. Jak amo anapisang ah. Ay sus. Paro ka nga magasta ka. Ha? Sino nga iti mangayat kun ka? Kababain day ta insan. Itulod nakit din, insan. Tamapanak gumatang iti abuno. Dahita ti plete, insan. Ay, esos. Awang pagbaryak dito'y kwartam Buwi na mano ka pailaan. Ay na, insan. Kunak aya nga isublim ti barya. Kukwamon. Anya? Kukuha ko na ito'y 5 gasot. Katno, 20 pesos lang ti pasahing agpailay. Wan, insan. Ala mo, dahita 5 gasot. Na, nagadok kwarta mo insan. Nakalako aklaon iti mulak anateng, insan. Sige, insan. Panawan kan. Oh, Leonila, apay asim mardang ka? Malabsan tagita ni feeling. Feeling? Asino? Ni feeling gwapo Ni Stephen. Agiinom damat kada kiti babarkada na. Bartak mat gayam day ta sutor mo. Umay ka, di ta sabali ti pagnaanta. Wanan Jakmat kayat alumabas di ta sangwanan dagiti mamarta. Leonila, kita mo? Nagpipintasan dagito'y amula anata? Wan nga rod. Nataripato agarden da ito'y Wan. Uy, ni Mario mo't day jay? Ma'am? Wan,
Kabatch ko iti high school. Asit gantaman kit day. Mariaw, Ha? di na kun mabigbig. Ni Rachel day toy. Si kamot gayam, batch. Katuan, limabas kami dito garden mo. Ado nga ti agiinom dita pag naan may. Win gayam, nilyon nila day toy. Katrabahwak. Naimbag amalam mo, ma'am. Kastamad kan ka. Ay, sus, makatudtudon samay. Ay, sus! Ay, ala. Agarbis at talagan. Mapantayo aglinong kita balay. Ah? Ada balayo ditoy. Wen, umay kayo. Baknang kadiday to'y akabatch mo? Win kita umat aday to'y balay da. Di marmol ko naman. Kan kompleto dagiti appliances da. Kan, naglinis pa ito'y balay da. Agkape kayo, pay. Ay, nagluto ka pa'y laang mat iti kape? Ay, mapan kamin, batch. Saan kayo pa'y amabalin nga agawid? Tanapig sa titudo. Ay, sa bagay mat kit di Oh, yun nila. Agkape tapay. Ah? Puro akape dayta. Mulak dayta akape. Ay na, bilibakan kan, batch. Nagagat ka talaga. Iso abimak nang kan, gapo iti panagmulmulam. Wen, batch. Saanan ang makapagtrabaho dagiti naganak ko. Isu asya kon ti agmula. Ay, batch, Ada asawa maun? Awan pa'y, batch. Single pa'y lang. Si Kangay. Adan asawak. May santi anak me. Ang, dayti partner ko, single pa'y laang. Tanya kami. Agam mo kayo man kit di anaimbag. Di yulam mo. Amangan no da kayo gayam tag kagasat. Nabartet ka manan. Anyat lino tayo amasita. Ay, di mo sagid-sagidon tayo takabli ti tibay. Tanay, agawad to'y buy-buyaag. Mabisi na. Awanan di buy-buyaag. Nagkuti-kutin day ta Ah. tibay. Aglisi ka man ngamin dita. Agbarte-barte ka, itagbero ka iti kanam. Eng aglutaw iti kanam. Uy, impasyar na kamat ni Mario iti garden na. Impakita na laang dagiti mula na asabsabong. Ay, ada pa'y mula na asabsabong. Wen, katno day wanda pa'y gayam dagiti mula na asabong. Ay, kasta. Nag-sweet kayo matan. Anya nag-sweet. Kunam siguro ajak nasiputan. Kasta unay tiisem mo. Ay, sana. Tunggal pa nagpereng mo kan kuana. Kasla ada ibagbagana. Anya ngay ko matibagbagana. Kasla kunana armenakman Mario. Anya, ay sobra ka man. Di mo man basaan ti panunot ko. Kasaan akasta ti ibagbagana. Anya ti umay mo aramiden dito'y balay mi, Stephen. Pasensya ka na, Lunila. Medyo nakainom magbaset. Maangot ko nga rod nga agat arak ka manan. Pampaturod lang. May Ay na, no, adda ni tatang ko dito'y, di na kayat nga umawatak itinabartek nga agaram kanya. Kasta ya. Diyak kayat ti mamartek a lalaki, Stephen. Taado ti kabagyan mi anatay, gapo iti kaiinom da iti ara. Una yan ti kinaado dagiti pasaheros ita. Uray dala kamatan ang dagiti jeep. Ay, panagaawid nga minun. Iso nga ado ti aglugan. Diyak la kaya ti makikinkin namat iti jeep. Ang mga numapisang pa ito uniform ko ang miniskirt. Bayamon, friend. Addan tulat ta paglubanan ta. Ang rabi inton. Imbag si ka, tawan pa'y asawam, kan anak mo nga ilutwam.
Wen matkit di Ay, friend. Aglisi ka. Addavan nga agparking. Nyamot daytan avan. Amo na nga daagur uray a pasaheros ditoy. Ngum umay pay lag parking. Ay, Anyamot tan. Umay kayo naglugan. ay Mario, matgayam ti driver. Mario? Umay kayo aglugan na. Tay tulod kayo. Uy, nagsayaatan. Umay kan, friend. Makilugan tan. Kun kat alugan mo daytoy, Mario. Wen batch. Imbag lang adda pakakitaan itirigat ko nga nagmulmula. Ay, nagswerte ka mo tan. Kan, nagswerten to ti makasawam, batch. Oh, ganila. Apay ngay, anak kaululi mo ka dita. Ay, kat agtumtum kayo lata. Batch, istardeng mo ditan, taditan ti balay me. Bumaba akon. Nilyo nila, itulod mo ton. Kumusta Kumusta ka? kan? Naggidan ta pa. Agpada ta iti pampanunutan. Wen nga rod. Kat, anya ngay, kumusta kan? Kastoy. Namiss ka. Si Kangay. Namiss na kadimot. Kanayon asikat ti pampanunutan. Sa anak pa yun ang makaturturog iti rabi. Kasano da ito yan? Inlabak samutan kan ka, Leonila. Tas tamot ti marikriknak para kan ka, Mario. Ha? Ngam anya nga iti kinayat mo kanyak, Leonila. Sa anak mo't anataer. Nataer ka, Mario. Gaputa ti pudno aki nataer, ket adda iti kaunggan. Kasta ti kinataer nga addaken ka, Mario. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan serbi ti kinapintas, no ti ugali ka naramid ket saan anasayat. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Mayat pa kahit. Inikam iti Christmas light da ito diding tayo dito parangan. Uy, nagpintas Ang ganda-andap. Ay, kasta latibiyag, alakay. Christmas nga ro, diag dekorasyon akmay. Una, nagmayat. Ang gandap si ka. Wan alakay. Nangina ti pananggatang ko ditakay. Ay, wala. Anya nga iti serbi ti masusuil daw. No di ka gumatang iti kayat mo agatangay. Oray kita lakay. Apalan manan ni Kura da ito'y Christmas light ko. Sigurado, gumatang mo't dayjay. Ay, wun. Ay, managapal ka dayjay akaruba. Ay, adadan nga umapala no makita na ti Christmas tree tayo dito'y salas. Ah. Nagdakkel na Christmas tree. Sakit, nang bungunak pa iti ado agayp. Ngayon kabil ko iti sakaanan ti Christmas tree. Ingagarak ngayon lukat tiri daw kat. Tapno makita ni Cora ti Christmas tree tayo iti salas. Kan nagpintas pa iti Christmas light ngayon kabil ko. Sigurado nga apalan na, bakit? Wala! Agraman nagiti kurtina tayo ngayon kabil ko lakay. Pang Christmas a kurtina ko naman. Isa nagpintas ti balay tayo. Oo, pasikat mo tayo tangansang. Kunamlan asino abak nang. Wan nga raw. At dapay Christmas light da. Inton bigat, inakmat gumatang iti Christmas light. Jay atibdog a Christmas light ti gatangag. Tapno ikabit ko dita cypress tree dita parangan. Katuan Anya nga iti serbi ti masuswildok. No di ka mat gumatang iti kayat mo agatangad. Ay, wan alakay. Ha, saan man asyak ti paspasikatan day tangansang? Gaputa mas napinpintas to ti gatangag. Wan bakit? Saan ka apaabak? Ala, umunigdan lakay. Amangan numakita na ta ni ansang. Kat kunaan na pa'y nga apalan ta ti Christmas tree kan Christmas light da. Wan. Ala. Umunag tangarudan. Kat inton bigat. Ingka gumatang iti dekorasyon dito'y balay. Gumatang kan itilakok akang kanan, ansang. Meriendaan niyaw kadagiti anak mo. Wala na.
Sagmamano aya. Sa nga pulaw ti may sa nga slice, ay saan ka nga agbabawi agumatang tanaimas na ito'y. Kandadakkel ti slice na. Apay, mano amin aya ti bayad talakom, nana. Ay, sa nga ribo ah. Sige, bayada ka. Tameriendaan tupay nila kay ko inton sumangput numalam. Agiaman na ka. Ay, imbagkan ka. Taadulat na ti kwartam ansang. Kaslawan parikot mo. Naragsak ka kanayon. Kastala ti biyag anana. Naragsaka ka talaga. Gaputa oray kaskasanaw. At dalat tamay gatang ko iti kayat ko agatangan. Ay, uwan ah. Nala, nana. Bayada kung day tala kumakan ka na. Agyaman na unay, ansang. Nukas na, ginulpi ni Ansang tilakom akan ka na, nana. Wan, Cora. Ay, sayang. Gumatang ak kumapay. Ala, inton bigatan agumatang ka. Taunaan kanto alakwan. Sapay makapangpanganak itikan ka na, nana. Ha, day tanto mga min alas taw. Pasikat at talaga. Kaya't nalaang nga ipakita nga dakwarta na. Ha? Amom, nana. Lastog at talaga day taak arubak. Pasikat. Kaguram ka din ni ansang, Cora. Kasanaw kat kanayon nakapasikatan. Ang, ha? Saan nakamaartapan? O, agpin na sikat kami ano kasta ti kayat na. Ha? Ay, nana, umay ka. Umunag ka di tabalay. Ipakita kan ka ti Christmas tree aginatang ka. Ha? Umay ka, nana. Umunag ka, tapag meriendaan ka pa'y. Oh, makitam, nana. Nagpintas dagiti kurtina kanya. Ay, wan, Cora. Kabarbaraw. Kan nagpipintas matla ang dagiti dekorasyon mo. Nagdakkal ti Christmas tree. Kan ado pa iti regalo iti sa kaanan ti Christmas tree. Nana. Ha? Di ko na siguro ni Ansang kat maartapan na. Oo, adayo anapimpintas dagiti dekorasyon ko ah. Agin inartap kayo kaday? Ay na, iso ti mangirugrugay nana. Iso asa anak ng agpabak. Ay, ungayam nana. Ala umunday tamay sa karton a regalo. Yawid mo nana. Ha? Sigurado ka? Nay, nagado ti karga na. Nana, kumpleto ti karga dayta. Kape, gatas, kendad dumapay. Ay, kababain mo't kan ka, Cora. Ay na, awan ti rumbang apagbainam, nana. Ngamnay, inton rumwar ka dito balay. Ilabas mo to day takarton di taparaangan ni Ansanga. Siguradaw, ikan na kamot iti regalaw, takayat na tagpalasto. Ay, Jack kayat ti kasta, Cora. Sa baligayam ti panunot mo amang tad kanyak iti regalaw. Tapagpalastog mo di takarobam. Ay, saan ko nga awatanan, Cora? Anya? Di matkura day masabat ko. Kunamlan asino. Agim pipintas. Payakas na ti panangkitam kanya, Cora. Sana si katikit kita. Oho, ti ko namkit day. Apalam day ti buok ko, tanapanak nagpaparlor. Idinto ta day tabuok mo, kut nakaang-angrag. Ha? Kundi gatang ka iti pagpasikat mo a dekorasyon, ngam day tabuok mo, di mo mat mapariban. Ay na, sana nanaskan kanyak, ta sana kakaskan kang agraraman, Cora. Ha? Kundi paparlor ka ngam dagiti anak mo, nakaduldul pa damat. Anya? Hay! Nadalos dagiti anak ko! Di mo aya makita nagpipintas dagiti kawus na nga uray at dadalaang iti arubayan may. Saan akas ka dagiti anak mo? Apisang-pisang dagiti kawus na? Hoy, mat, Cora, ngagraraman. Sana pisang-pisang tikawas na kita anak ko. Sana kas ka na kita anak mo apa, si kawag-wag tikawas da. Nga oray si ka, wag-wag may tikawas mo. Ngaminton kwan, ibagaman nangin at ipanangkatang mo. Hay! Ansang! Saan awag-wag ti kawus may?
Sika ti wagwag ti kaus na! Agraman ta pa na gropropam kat wagwag! Na, kastagayam Pues, pagbali nagmatawag-wag tabuok mo, akaribriban! Anay ko! Sumanggang kayo! Anay! Apay! Anya ti pag-apaan yaw! Dahil babae na ta, pangas nga men! Oh! Sika ti pangas! Huston! Huston! Ay unay kayaw! Aglisi ka mamaditala kay! Kung tarak na ito babae! Ay! Patasang! Sumarding kayaw! Ha? Agkapya kayaw, Kapaskuan! Maawatan niyo! Adto'y ti kang kanan aginatang bukora. Naimas dayta. Anyaman nana. Amom ka day. Nagdinamag ti panagpinenget yu ni Ansang. Anya ko ma. Ay nakura. Agkapya kayo ka din ni Ansang. Paskuan. Iso liklikan ti apa. Katrambakan asiraragsak ti Paskwa. Ha? Alain na kon. Katsapay lakuma, tagpada kayo kanian sa nga agamires. Saan apin nasikat ti kayat asawon ti Paskwa, Cora? No di kat, ayat. Agin nayat kayo kit day, adi kay kat agpinpin nasika. Sige, inakaon ansang. Agyamanak, tagimatang kamanan itilako kakang kanan. Kat, laglagi pum kumatay imbagaken ka. Liklikan ti apa, katrambakan asiraragsak ti Paskwa. Kuha, nana. Agkapya kayon kanikura. Ngamen, awan serbi ti ado akwartayaw. No saan kayo mat anaragsak iti biyagyaw. Ado ngagpaiso ti kwartayaw. Tagpadalakat nga road anatalgad ti trabaho dagiti asawa yaw. Ngam, saan akumpleto ti ragsakyaw? Gapaw, taadda kaapayaw. Kuha. Ay naansang, Paskuan, iso nga agkapya kayawn ken ni Cora. Agyaman tadi naklinikli ka nito yung masidega. Sana ka di makadisturbaw. Iti pa nagpapainit mo dito yung likod ang tibalayaw. Saan matkit day? Apay ka di ambaw. Mabali na pagkapyahin ta dakora kan ansang. Ha? Namiris ko akong sintidurak ngamin nga asawa kay. Panuy-nuyak latati kayat ni bagat ka. Agkapyada ko man. Nang runa ta Paskuan. Sige ambaw. Hasta nga ron ti aramiden ta. Pagkapyaan ta dagiti asawa ta. Panahon na naman ng pagmamahala. Ura bakit? Anya ti madlaw mo iti day ta may patpatukar iti radyo a Christmas song. Siyempre, naragsak. Naragsak ka kade makang kangag iti day ta kanta. Siyempre Ngam saan anay ti ragsak mo? No adda ka apam, bakit? Ha? Kayat ko makikapya ka kani ansang. Tapno naragragsak ti paswakan ka. Kunak man uray si kakat kaguram ida. Idi ngam saan itan bakit? Tana amiris ko, anaragragsak tayong agkakaaruba no awan ti apa. Anya? Buwan bakit? Into na chibuena. Agsasango tayo, magsilibrar. Kasta tinagtulagan mi kaniko daw. Takayat may naragsak tayo kung mga agkakaaruba. Dahil tayo awan ti aga-apa. Awan mo't tidakis na nagkakapya kayon. Naragragsak tayo no kosta. Denggam data Christmas song amay patpatukar. Naragsaksan ka di bakit? Iso kasta tayo kumamait. Agragsak tayo. Wanana, agorderak iti sa nga bigao akan kanang para into Noche Buena. Ay, kasta ka day. Ay, agpada kayo kani ansang. Nagorder mo't iti kankanan. Apara kanaw into Noche Buena. Ay, no kasta. Sa anak nga rodan nga agorder. Saan abali nga rodan?
Ngamin, adumot ti sa nga bigao akan kanan. Sa bali laangan ti order, nana. Ha, ay anya ngay. Ilutuan daklaangan iti suman. Ay, di kat matladay jay. Nana, pang take out dagiti umay makipaskwa. Ala, san abalay? Takaimas at ti agluto. Ganun gayam, awisan kayon to inton Noche Buena, nana. Uray ni Ansang, inawis nakmat. Nana, umay kayon to. Ayaban yun to ti pamilyayo. Tagsasango tayo amin inton Noche Buena. Unaan sang. Umayak mat makinot chibuay na kada kayaw. Ta inawis nakmat. Wen tata, sana balay tagmay-may sa kayo may. Di umay kayo latan ni Jayan may. Agraragsak tayo ijay. Wan umayak to. Naragsak tayo to amin tata, ta nagkapya kamin kanikura. Kat nasayaat no kasta. Iso adi yulip-lipatan ti umay gaputada kayo ti may sasa nga ilimay. Sorry talaga iti kalabas, Cora. Uray siyak, ansang. Sorry mat Kat husto da ambong kan gudo. Agkapyatan. Nang runa kat asidaglaunay nga agkakaruba tayo. Nang runa kat Paskwa. Pudno launay, asaan anay tiragsak, no adda ka apa. Ay, anyan. Nagalas ka ngaminan ti ugali. Uray siya, nagalas mo ti ugali. Agbalbalyutan, ansang? Wen akora, agbalbalyutan. Agpinatagtan nga agkaaruba niya. Iti kasta, naragsak ta amang rambak iti Paskwa. Pakawanan na kiti kalabas, Cora. Pakawanin nakmet, ansang. Uray si kaambo, lakay. Pakawanan nakmet tap apera akidi. Uray siya, gudulakay. Pakawanin nakmet takababain ti ugalik iti. Kastala ti biyag akura bakal. Saan tayo mat perfectaw? Pudno ti ko na ni paring ko daw. Saan tayo perfectaw? Hanggang kitde. Ilintag tayo, dagiti bidot tayo. Takas tala ti biyag ako nada. Kunting latta ti panagbidot. Kat husto na una, itinakunak kada kayo ide. Cora, Ansang. Liklikan ti apa, katrambakan asiraragsak ti Paskwa. Nana. Gusto launay, nana. Awan serbiti kwarta. No saan mat anay tiragsak iti kaunggan. Gusto launay, tata. Isungay ta, rambakan tayo kasi naragsak ti Paskwa. Naragsak a Paskwa kada tayo amin. Naragsak a Paskwa kada tayo amin! Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Liklikan ti apa, ket rambakan asiraragsak ti Paskwa. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kastala ti biyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kastala ti biyag. Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Liklikan ti apa, ket rambakan asiraragsak ti Paskwa. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Mayat pa kahit. Inikam iti Christmas light dahito diding tayo dito parangan. Uy, nagpintas Ang ganda-andap. Ay, kastala tibiyag, alakay. Christmas nga ro, dag dekorasyon nakman. Una, nagmayat. Ang gandap si ka. Wan alakay. Nangina ti pananggatang ko ditakay. Ay, wala. Anya nga iti serbi ti masusuil daw.
No di ka gumatang iti kayat mo agatangay. Oray kita lakay. Apalan manan ni Kura da ito'y Christmas light ko. Sigurado, gumatang mo't dayjay. Ay, wun. Ay, managapal ka dayjay akaruba. Ay, adadan nga umapal ano makita na ti Christmas tree tayo dito'y salas. Ah. Nagdakkel na Christmas tree. Sakit, nang bungunak pa iti adu agayp. Ngayon kabil ko iti sakaanan ti Christmas tree. Inggagarak ngayon lukat tiri daw kat. Tapno makita ni Cora ti Christmas tree tayo iti salas. Kan nagbintas pa iti Christmas light ngayon kabil ko. Sigurado nga apalan na, bakit? Wala! Agraman nagiti kurtina tayo ngayon kabil ko lakay. Pang Christmas a kurtina ko naman. Iso nagpintas ti balay tayo. Oo, pasikat mo day tangansang. Kulamlan asino abak nang. Wan nga raw. At dapay Christmas light da. Inton bigat, inak mo't gumatang iti Christmas light. Jay atibdog a Christmas light ti gatangag. Tapno ikabit ko dita cypress tree dita parangan. Katuan anya nga iti sirbi ti masuswildok. No di ka mat gumatang iti kayat mo agatangan. Ay, wan alakay. Ha, saan man asyak ti paspasikatan day tangaansang? Gaputa mas napinpintas to ti gatangag. Wan bakit? Saan ka apaabak? Ala, umunigdan lakay. Amangan no makita na ta ni ansang. Kat kunaan na pa'y nga apalan ta ti Christmas tree kan Christmas light da. Wan. Ala. Umunag tangarudan. Kat inton bigat. Ingka gumatang iti dekorasyon dito'y balay. Gumatang kan itilakok akang kanan, ansang. Meriendaan niyaw kadagiti anak mo. Wala na. Sagmamano aya. Sang apulaw ti may nga slice. Ay saan ka nga agbabawi a gumatang tanaimas na ito'y. Kandadakkel ti slice na. Apay, mano amin aya ti bayad talakom, nana. Ay, sanga ribo Sige, bayada ka. Tameriendaan tupay nila kay ko inton sumangput numalam. Agiaman na ka. Ay, imbagkan ka. Taadulat na ti kwartam ansang. Kaslawan parikot mo. Naragsak ka kanayon. Kastala ti biyag anana. Naragsaka ka talaga. Gaputa oray kaskasanaw. At dalat tamay gatang ko iti kayat ko agatangan. Ay, uwan Nala, nana. Bayada kung day tala kumakan ka na. Agyaman ak unay, ansang. No kasta, ginulpi ni ansang tila kumakan ka na, nana. Wan, Cora. Ay, sayang. Gumatang ak kumapay. Ala, inton bigatan agumatang ka. Taunaan kanto alakwan. Sapay makapangpanganak itikan ka na, nana. Ha, day tanto mga min alas taw. Pasikat at talaga. Kaya't nalaang nga ipakita nga dakwarta na. Ha? Amom, nana. Lastog at talaga day taak arubak. Pasikat. Kaguram ka din ni ansang, Cora. Kasanaw, kat kanayon nakapasikatan. Ha? Saan nakamaartapan? Agpinasikat kami kasta ti kayat na. Ha? Ay, nana, umay ka. Umunag ka di tabalay. Ipakita kan ka ti Christmas tree aginatang ka. Ha? Umay ka, nana. Umunag ka, tapag meriendaan ka pa'y. Oh, makitam, nana. Nagpintas dagiti kurtina kanya. Ay, wan, Cora. Kabarbaraw. Kan nagpipintas matla ang dagiti dekorasyon mo. Nagdakkal ti Christmas tree. Kan ado pa iti regalo iti sakaanan ti Christmas tree. Un anana, ha? Di ko na siguro ni ansang kat maartapan nak. Oo, adayo napimpintas dagiti dekorasyon ko Agin inartap kayo kaday? Ay na, iso ti mangirugrugay nana. Iso asaanak ng agpabak. Ay, ungayam nana. Ala umunday tamay sa karton a regalo. Yawid mo, nana. Ha? Sigurado ka? Nay, nagado ti kargana. Nana. Kompleto ti karga dayta. Kape, gatas, kandad dumapay. Ay, kababain mo't kan ka, Cora. Ay na, awan ti rumbang apagbainam, nana. Ngamnay, inton rumwar ka dito'y balay.
ilabas mo to day takarton di taparaangan ni Ansa nga. Siguradaw, ikan na kamot iti regalaw, takayat na tagpalasto. Ay, Jack kayat ti kasta, Cora. Sa baligayam ti panunot mo amang tad kanyak iti regalaw. Tapagpalastog mo di takarubam. Ay, saan ko nga awatanan, Cora? Anya? Di mo't kura day tamasabat ko. Kunamlan asino. Agim pipintas. Payakas na ti panangkitam kanya, Kura. Sana si katikit kita. Oho, ti ko namkit day. Apalam day ti buok ko, tanapanak nagpaparlor. Idinto ta day tabuok mo, kut nakaangrag. Ha? Kundi gatang ka iti pagpasikat mo a dekorasyon, ngam day tabuok mo, di mo mat mapariban. Ay na, sana nanaskan kanyak, ta sana kakaskan kang agraraman, Kura. Ha? Kundi paparlor ka ngam dagiti anak mo, nakaduldul pa damat. Anya? Hoy! Nadalos dagiti anak ko! Di mo aya makita ang nagpipintas dagiti kawus na nga uray at dadalaang iti arubayan may. Saan akas ka dagiti anak mo? Apisang-pisang dagiti kawus na? Hoy, mat, Kora, ngagraraman. Sana pisang-pisang ti kawus dagiti anak ko. Sana kas ka dagiti anak mo apa, sika wag-wag ti kawus da. Nga oray sika, wag-wag mat ti kawus mo. Ngaminton kwan, ibagaman nangina ti panangkatang mo. Hoy! Ansang! Saan awag-wag ti kawus may? Sika ti wag-wag ti kawus na! Agraman ta pa na group-grupam kat wag-wag! Na, kastagayam Pues, pagbali nagmatawag-wag, tabuok mo, akaribriban. Ay! Anay ko! Sumagang kayo! Ay! Anay! Apay! Anya ti pag-apaan niyo! Dahil ka babae na ta, pangas nga men. Oh! Sika ti pangas! Huston! Huston! Ay unay kayo! Aglisi ka mamadita lakay, kung tarak na ito babae. Sigay! Patasang! Sumarding kayo! Ha? Agkapya kayo, Kapaskuan! Maawatan niyo! Adto'y ti kang kanan aginatang mo, Cora. Naimas day ta. Anyaman nana. Amom ka day. Nagdinamag ti panagpinangat yung ni Ansang. Anya ko ma. Ay na, Cora. Agkapya kayo ka din ka ni Ansang. Paskuan. Iso liklikan ti apa. Katrambakan asiraragsak ti Paskwa. Ha? Alain na kon. Katsapay lakuma, tagpada kayo kani Ansang nga agamires. Saan apin nasikat ti kayat asawon ti Paskwa, Cora? No di kat, ayat. Agin nayat kayo kit day, adi kay kat agpinpin nasika. Sige, inakaon Ansang. Agyaman tagimatang kamanan itilako kakangkanan. Kat, laglagipom kumatay imbagakan ka. Liklikan ti apa, katrambakan asiraragsak ti Paskwa. Kuha na. Agkapya kayon kanikura. Ngamen, awan serbi ti ado akwartayaw. No saan kayo matanaragsak iti biyagyaw. Ado ngagpaiso ti kwartayaw. Tagpadalakat nga road anatalgad ti trabaho dagiti asawa yaw. Ngam, saan akumpleto ti ragsakyaw? Gapaw, taadda kaapayaw. Kuha. Ay naansang, Paskuan, iso nga agkapya kayawn ken ni Cora. Agyaman tadi nakliniklikan ito yung masidega. Sana ka niya makadisturbo. Iti pa nagpapainit mo dito yung likod ang tibalayaw. Saan matkit day? Apay ka di ambaw. Mabali na pagkapyain tada Kora kan Ansang. Ha? Namiris ko akong sintidurak ngamin nga asawa kahit. Panoy-nuyak latati kaya't nibagat ka. Agkapyada ko man. Nang runa ta Paskuan. Sige ambaw. Hasta nga ron ti aramiden ta. Pagkapyaan ta dagiti asawa ta. Panahon
akura bakit? Anya ti madlaw mo iti day tamay patpatukar iti radyo a Christmas song. Siyempre, naragsak. Naragsak ka kade makang kangag iti day ta kanta. Siyempre Ngam saan anay ti ragsak mo? No adda ka apam, bakit? Ha? Kayat ko makikapya ka kani ansang. Tapno naragragsak ti paswakan ka. Kunak man no oray si kakat kaguram ida. Idi ngam saan itan bakit? Tana amiris ko, naragragsak tayong agkakaaruba no awan ti apa. Anya? Buwan bakit? Ito na Chibuena. Agsasango tayo, magsilibrar. Ah, Kasta tinagtulagan mi kaniko daw. Takayat may naragsak tayo kung mga agkakaruba. Dahil tayo awan ti aga-apa. Awan mo't tidakas na no, kakapya kayo. Naragragsak tayo no, Kosta. Oh, denggam dahi ta Christmas song amay patpatukar. Naragsaksan ka di bakit? Iso kasta tayo kumamait. Agragsak tayo. Wala na, agorderak iti sa nga bigao akan kanan para into Noche Buena. Ay, kasta ka day. Ay, agpada kayo kani ansang. Nagorder mo't iti kankanan. Apara ka now into Noche Buena. Ay, no kasta, sa anak nga rodan nga agorder. Saan abali nga rodan? Ngamin, adumot ti sa nga bigao akan kanan. Sa bali laangan ti orderak, nana. Ha? Ay, anya ngay. Ilutuan daklaangan iti suman. Ay, di kat matla day jay. Nana, pang take out dagiti umay makipaskwa. Ala, san abalay? Takaimas at ti agluto. Ganun gayam, awisan kayon to into Noche Buena, nana. Uray ni ansang, inawis nakmat. Nana, umay kayon to. Ayaban yun to ti pamilyayo. Tagsasango tayo amin into Noche Buena. Unaan sang. Umayak mo't makinutsi buhay na kada kayaw. Ta inawis nakmat. wen tata, sana balik tag may sa kayo may. Di umay kayo latan ni Jayan may. Agraragsak tayo ijay. Wan, umayak taw. Naragsak tayo to amin, tata. Ta, nagkapya kamin kanikura. Kat, nasayaat no kasta. Iso adi yulip-lipatan ti umay gaputada kayo ti may sasa nga ilimay. Sorry talaga iti kalabas, Cora. Uray siyak, ansang. Sorry mat Kat, husto da ambong kan gudo. Agkapyatan. Nang runa kat asidaglaunay nga agkakaruba tayo. Wen, nang runa kit Paskwa. Pudno launay, asaan anay tiragsak, no adda ka apa. Ay, anyan. Nagalas ka ngaminan ti ugali. Uray siya, nagalas mo ti ugali. Agbalbalyutan, ansang. Wen akora, agbalbalyutan. Agpinatagtan nga agkaaruba niya. Iti kasta, naragsak ta amang rambak iti Paskwa. Pakawanan na kiti kalabas, Cora. Pakawanin nakmat, ansang. Uray si kaambo, lakay. Pakawanan nakmat tap apera akidi. Uray siya, gudulakay. Pakawanin nakmat takababain ti ugalik iti. Kastala ti biyag akura bakit? Saan tayo mat perfectaw? Pudno ti ko na ni paring ko daw. Saan tayo perfectaw? Hanggang gitde. Ilintag tayo, dagiti bidot tayo. Takas tala ti biyag ako nada. Kunting latta ti panagbidot. Kat husto launay, tinakunak kada kayo ide. Kura, ansang. Liklikan ti apa. Katrambakan asiraragsak ti Paskwa. Nana. Gusto launay, nana. Awan serbiti kwarta. No saan mat anay tiragsak iti kaunggan. Gusto launay, tata. Iso nga ita, rambakan tayo asi naragsak ti Paskwa. Naragsak a Paskwa kada tayo amin. Naragsak a Paskwa kada tayo amin!
Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Liklikan ti apa, ket rambakan asiraragsak ti Paskwa. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Bayaw! Agbalbalsig kamot gayam. Ay, ipag. Ada ka di ibagam kanya? Ay, busy kamot gayam, bayaw. Agpakpakasi ako makan ka nga imanehong di kutsime. Tadabit mapan ko gatangan iji ilay. Ay, kasta ka di ipag. Alang ron. Urayan na ko ni Jibalayaw, tagpula sa labi eh. Ay, agyaman ak nga road, bayaw Waldo. Imaneho ka no di kotse ni ading mo, baby. Iso nga, nagpulisa ko na. Si kamanan ti mangimaneho iti kotsena? Saan mo pa'y analpas di balbalsigam? Mabitla siguro mapan gumatang iti masapsapol da. Ituloy ko yun madamdamat agbalsig ba kahit? Una, ngam una umutin di kabsat ko ngam ti trabahom dito'y balay. Bakit? Jak kayat nga dama ibagadag iti kakabsat mo kanyak. Iso nga noon niya mo't ipatrabaho da akat aramidak ah. Pimanaw ngamin di asawa ni baby. Gaputaad da saan daan nagkinaawatan. Ita, sikat ag manehaw, iti kotseda. Bebe, amlata ka din. Tinapatag, makatulong nga, kinawan ti sabali ang maibagada kanya. Ay, may pisina ko na. Nagbayag matan arumor iti day tamon ni pagbebe. Sapay nagadutin na bate at trabaho ko di balay. Kita akman ti oras. Talo nga oras ko gaya man nga agur-uray. Ay, sa dinong iti... ay, aday tama gaya man. Ison ti agturong diti nagparkingak. Ay, awan mat imot na ginatang na. Anya nga iti inaramid na di tamol. Tapay ang nagbayag. Purayak latan. Ay na. Ay, agyaman nak. Nakapanganak mo langan, Rime. Apay, di nakapinakan ni baby akabsat ko? Talo nga oras yun ili. Saan nga rod? Nabisina na ka talaga ng ururay kan kuana. Kat anya nga'y dagiti ginatang na ijay mall. May sa lipstick, kan sabon, pagpapudaw. Anya! Day talaang tinapan na ginagara ijay mall kat bimayag kayo iti talo nga oras. Ay, tsaka mo iti dadya kabsat mo. Kunak ano, mabiit kami lang. Tayo sumutimbaga na. Aglablabusan day a baby. Isumat lagayam a pinanawan ti asawa na. Gapo iti kasjay nga ugali na. Naglay nga gibaon. Imbag kumamot no at datangdan mo anang imaneho iti kotse na. Baybayam ka din. Tinapatag, nakatulong akan kwa na. When angam nataktak ka iti trabaho. Ado pa'y timabalin mong aramidan dito balay. Di ka lata nagsasaw, bakit? Nasingpot ka nga min unay ka. Iso analakada ka nga ibabaon. Ulitak manan nga ibaga bakit? Makibagay ka dagiti pamilyam. Tapno awan ti ibagbagada kanya. Nagaramidak iti kulungan ti manok. Sayang dagiti kayo. No maitambak la dita igit. Ay, haramidak laga na kulungan ti manok ko. Waldo! Ay, da kayo magayam, tatang. Wan barok. Adamat gayam ti aramidam. Uintang, agar-aramid iti kulungan ti manok. Apay, aday bagayaw. Kumaa, ngambisi kamat gayam. Bagayaw latan tatang. Anyang aminday jay aya. Imanihom kumajay tricycle may. Tadamapan ko gatangan ijay ilay. Ah? Mabalin ka day? Sige tatang. Ituloy ko inton madamdama ti aramidag. Ay, itulod kayo pa nga rod, iti papanan nyo. Ay na, agyamanak, barok. Nay, nakapulis ka manan, Waldo. Adda ka di manan papanan ni baby akabsat ko? Ni tatang ti masidig kanyak itay. Imanihok ka no ti tricycle data at dabiit gatangan na iji ilay. Angam kasanon jar aramidam akulungan ti manaw. Kaya ituloy ko inton sumang petak. Mala, mapan ka nga rodan. Ang mga nuur-urayan na kan ni tatang. Uwan bakit?
Tatang, kunak no iji ti papananta. Dito'y matpalutan. Juan Waldo, di mo ibagbaga ka ni Rimay nga anak ko ang makipalpaluta. Anya? Agungat dayjay no maamuan na ang makipalpaluta. Limad lang tiyo umay ko ditoy. Saan nga ro din, Tatang? Panawan ka dito'y palutan. Tadupay ti aramidag iji balay. Ay, di ka pumanaw. Awan ti pagluganak nga agawid no panawanak. Nagsugbiak lang, Tatang. Panagkunak, mabayag ka pa dito'y palutan. Ay, saan? Urayan na Juan Waldo. Dito'y tan nga agbalmalaw. Anya? Kunak man no itulod mo laang ni tatang ijay ile. Ngam apay arabi imot kan anagawid kayo. Bakit? Langampay tinabamban no. Anya ka di ayati inaramid ni tatang ijay ile. Ha? Ay, kwa. Dalaki na sarita na nga mamuna, bakit? Anya? Nakisarita laang ngam nadanon nyo ti rabi eh. Ay, huwin bakit? Makabanog magamit aguray aging gatrabi. Diyak pa'y naituloy ti aramidak akulungan ti manok. Ay, una yan day to'y apa ng singada kan kawaldo. Imbag kumamit ano sukatan da ti bambanog mo. Bye-bye amlatan, nga oray di dasukatan ti banog ko. Tinapatag, makatulong ak kadakwada. Tanda na akong nalpas dito aramidak akulungan ti manok. Nalpas ko kumaday to yun, no di naksiningan ni katugangan ay di kalman. Nagmalmalam kami kit din iji palutan. Bayawan daw! Woo! Hey, sika magayam payo Jojo. Wen bayaw! Oh, busy ka magayam. Ay, wen. Agararami dak iti kulungan ti manok. Apay, aday bagam? Dako mabayaw ang busy ka mat. Di bagam latan. Anya nga minday ta? Saan ka di nga mong tagpukis bayaw? Ay, un bayaw. Amaw. Ay nga saan ako na nga expired. Apay na damag mo? Ipapukis ko kuma dagiti talo aputot ko bayaw. Anya? Nagpuskol nga minan dagiti buok da. Nagninaman nga min ti bayat ti pukis si Ili. Iso si kalaangan ti mang pukis ka dagiti talo aputot ko bayaw. Ha? Oh. Mabalin ka di bayaw. Ita ko man, tada papanan mi nga agaama. Sige. Ituloy ko. Ito madamdama ti raramidag. Mabit lang nga raw. Inakalaan di kartib apag pukpukis ka. Nay, apay day takartib apag pukis. Asino ti pukisam Waldo? Dagiti putot ni Bayaw Jojo. Mapanak iji balay data pukisak dagiti ka anakam. Kasanon jar aramida makulungan ti manaw? Ituloy ko to ay ito madamdama. Ay, una yan. Di mo matlamalmalpasan ter aramidam. Gapo iti panang singadakan ka. Bye-bye amlata ka din. Tinapatag makatulong ak. Kinawan ti maibagbagada kanyak ana ikamang. Bakit? Ay, nagsingpot ka talaga, Waldo. Day talangan ti mabalin ko ang maitulong iti pamilyam. Awan mati kinabaknang ko ang maitulong ko kadakwada. Iso nga anusa kun no anya ti ipatrabaho da kanyak. Diyas kay, nabanog ako. Kunak no talo lang ti pukisa ko. Piton tinalpas ko a pinukisan. Sakso man ka din. Anda pa'y 5 anak kapila kakabagyan ni bakit. Wapo Kanya ka tansya ramida. Mabisina ko. Di nakmat ikanan iti meriendak ni Bayaw Jojo. Ay, Nakatugaw mutlatan ay jisango ti balay da. Uncle! Siya kung ti sumaro na po kay Sam! Wen, mabit lang! Di ka giino na, tapukisan ka amin. Ay, just kay. Kabalak pa nga tapukisan amin ida. Oh, apay nga itakala ang asumangpat. Maluman. Agsapa itay napan ka nagpukis. Ne, mulmulagatan nakmatlatan, Waldo. Apay? Diyak kabala ng tiyagsaw, bakit? Anya? Kaya't kung tiyagida dito isupa. Ay na. Nagida ka mat ngagpaysaon. Ay na. Ay na, langampay tinabambanog. Talo laang mat nga ubing ti pinukisam. Anya talo. May sa dosino ti pinukisa nga ubing. Anya? Kakabagyam amin ida. Ay kating kapay nga rod mga na. Nakaluto akon. Mabisin ang kanusaan ka amangan. Ay,
nagurukan ti asawa. Kaasimot ang mabambanaw. Tatang, di kay mat unay umabuso Mabambanog mat ni Waldo ala ka ikaw. Kasta unay abanog na di kalman. Saan matunay, Remy? Ay natatang amok ti ugali ti asawa. Iso anak ko nakadi kay umabuso iti kinasingpet na. Ha? Daytoy ti tandaanan nyo apagsasao ako na. Di ka unay umabuso, no di mo kayat ti mairubaw. Anya? Nasingpet ngagpaiso ti asawa, tatang. Ngem no iso ti makapungtaw. Ha, jak to malapdan. Adulamin day tanga ibagbagam, Remy. Jak to pa'y nakita nagreklamo ni Waldaw. Kaluto kan ba kahit? Dandanin lakay. Mabiitan daytoy ang malutaw. Sayot nga rin ni mabisi na kaon. 5 pa'y siguro a minutos na lutaw ni. Rimay, Waldaw. Ay simura kaklatan dito'y balayaw. Gaputan nakalukat matiri daw. Nanang, ayos lang. Adda ka di ibagayaw. Ay, agpatulong ako makan ni Waldaw. Mapan na kumabagkatan jay linabaak ijay karayan. Naglaba kayo iji karayan, nanang? Wen, Waldaw. Ay, nagadong aming jay linabaak. Iso ajak mat maimot amin. Awan mat nga ron ni tatang yaw kan dagiti kakabsat yaw. Mada siguro na pananda. Sige, nanang. Mangaldawak labiit. Ay madamdamakan ton amangal daw. Ay bagkatam labiit jay linabaak ayawin ijay balay may. Ay saan kamot kat nga agbayag? Sige nga rin, nanang. Pag isang malutluto dyan si Dain may. Ala, mapankalatan, taurayin ka amangan lakay. Sige, bakit? Ala, mapantay nga rin, nanang. Kunak manunalpas kayon ang naglaba. Ay, talupay met abat siya ti gawgawan nyo alupot, nanang. Ay, win nga ron, baraw. Ay nalipatak nga dapay gayam gawgawak. Ay tulungan nakmankit day tapno malpasan. Anya? Sana balay. Talupot mimot lang kan ni tatang yun agita. Rugyan tante agigawgaw dito'y karayan. Waldaw. Sige, nanang. Kung ako may kulay, imutin na kitili na banyaw. Dapo tayo sumutin bagayo itay. Gaya, dapat talo abat siya, asana nagawgawan. Ay, pasensya kan Waldo Tulungan na ko. Tapno darasta amalpas. At tayo nanang. Naibunag ko amin ang dagitili na banyo dito'y balayaw. Ay, agyaman akbarok. Ay, agawid ang karo din, nanang. Abangan mo, urayan na ko ni Remy. Ay, mabit lang barok. Apay, nanang. Ay, kadwaan nakpay man nga agibalay-bay. Anya? Nagadudag ito nga ibalaybay, nanang. Agtayo kan ti panagkita, kapoy ti nakaro abisain. Mabit lang dito nga ibalay-bay, barok. Waldaw? Nasaya ata da kagayam ditoy. Ay, apay ka di ipag. Imanehom ko madya kotse. Adabit mapan ko gatangan ija ili. Anya? Ay, siyak pa'y ti una atulungan, Waldaw. Agibalay-bay tapay. Oh, Diyos. Waldaw! Mapanak ko maijay balayaw. Gamada ka matgayam dito'y paraangan. Imanihom jay tricycle may. Tamapan tamanan ijay ilay. Gigidan kayo matin, amang ibaon kanyak. Diyak pa'y nangan, kit maulaw ako ni tibisain. Di ka madanagan bayaw. Pakanang kanton ijay mall apapananta. Ay. Shakti mo na nga itulod ni Waldaw. Baby, napatag jay papanak. Ay, aguray kayo man. Siyak pa ititulungan ni Waldaw nga agibalay-bay itilupaw. Anyamot ni nanangan. Apay ang nagpukaw kamatan, Waldaw. Buisit! Naglaing kayo nga gibaon. Hindi yung pa'y panunutay nun ang anak ko nunusaan. Ay! Imbundaris mo matanda gati kalablaba alupot, Waldaw. Urang pa'y daita. Ay, Tara kamin dagito. Dan- Waldaw, isungay masitaga. Ay, adawam ti asawam. Remy! Daytoyan di ibagbagak apagsasao, tatang. Di ka unay umabuso, no di mo kayat ti mairubaw. Nakaro kayon. Paglablabos kayon. Aramidin dakmutan abagan.
Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka unay umabuso, no di mo kaya ti mairubo. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag!